letanga jena mnarilo nilo sonti pia haujumla harumwe masiwa ya Komor yomane balno ulemengu ikaunga risharikiana nao haruma wa msibaun yabo watukufu hukuma hiyo ngayidunga nao noka ekari hukumu ukauandwa wafu yabo lazima za parihana zonti pia za wakhusu zoreje iqali ranzo njao hidani ranzo warithi wao ranzo wailwao ranzo walona mali ikao lazima ziswarifiwa ne sharia zijulihane ne sharia ili zihukumlwa enamna ikaundo ya lazima haizo watukufu ekari wasuli yabo ukari sari hukumu ukawanadamu wao wesawafu yabo gari juzao usikuwa maudu harumaze jumaza wa Komor harume masiwa ya hatu yomane ngelazimuyo riswalie wananyasi wao warehemu Mwenyezi Mungu ya warehemu ukawafu mashahidi na kabati shaka Mwenyezi Mungu jo warehemu ya waghfirilie zambi zao na ngamrengo fursa yinu wajao mnasaba waho wanrikao do wenyi hunrano msiba unu khasatan wandu zao na wanikao mhono watanga na wahimiza juma stribira wasibiri haukaya haina namna yonsi pia manadamu ya jahun duniani yeka jahun duniani illa hanzishiwa nrongo ndaru manadamu ngehombani hamzaza hahe yekala wa yarwariye ardhinu illa mpaka banzi nrongo ndaru handanibo hanziwa ya ajali ya hahe yani ndo muda ya juhu bitsa uharume dunia ngabo wabitsao muda wa usiku ngabo wabitsao mwezi ngabo wabitsao mwaha ngabo wabitsao maha almuhimu wa muda wa hanziwa kabla wejaja yo hanziwa rizqi ya hahe rizqi ya hahe ya joka hui parisa na huila uharume dunia yo hanziwa shaqiyun au sa'id yo hanziwa emru woi ngwendo duniani nguzalwa yemru wa kheri au yemru wa shar zeno hizo zonraru watukufu wa Islam zo kazi manadamu ye kazalwa mpaka zanziwa ziremao mhori manadamu ala wehu duniani abonge iyabo ekauva hanu vajaba ukao muda wahe utimu duniani hamade heli Mwenyezi Mungu ya rambia uharumwe Qur'ani uka idha jaa ajaluhum enisao muda wa haja la yastaakhiruna sa'atan wala yastaqdimun wokaba tende saya wala kekadi ngoni shika muda uja kabati uzidi dakika wala sekondi lazima ya mwanadamu yende abonge ngari wa ombe yao subira Mwenyezi Mungu ya wanike subira ya riruzuku subira sonti pia ujumu msiba unu rijoka unu msiba wala wana na Mwenyezi Mungu na kabati wovira hamade heli Mwenyezi Mungu ya rambia wa halmwe Qur'an ya hahe ukaya wala nablu wannakum garjuhum lauzani bishai'in min alkhawf garjuhum lauzani bo wanadamu kakwelinga nyina imani kakwelinga aminio garjuhum lauzani min alkhawf ha khof jumere yani khof walju'i nanzaya wa naqsim min al-amwali wal anfus na ubungufu wa ubunguza zemaliza hanyu na ze nafsi za hanyu wabashir as-sabirina Mwenyezi Mungu ardarambia uka na mwambie uzade wa khairi na thawabu zinji wajo subiru jumwe misibai juwa hunda ngandrikao idha asabatuhum musiba inisawa honda na musiba wokwa nazohamba itondoka qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un si wa Mwenyezi Mungu no ha Mwenyezi Mungu ndo rejei abange ngaromba wa Mwenyezi Mungu yariruzuku subira rasiro wandu zao rasiro wana hao rasiro wandu hao Mwenyezi Mungu yariruzuku subira ili rihondeze thawabu za msiba wari hunda abange abo watukufu hamade heli na zamba ngamrejei kwa maudu kirasmi amri ya he daula kamil hautende wa rais wa he daula ne mufti wa he daula ngwa na qali hukumu kaya lazima wanruwanu
waswaliwa usiku wa maudu harumaze juma za hatu insha Allah. Nenadongoza wa khusu zonsi pia ngelazimuyo zikayo haruma emihono ya hesharia wanruwashi wake mwaidani ze mali zidhibitiwa zirithiwa hamade namna ya lazimu walona madene yalibwa hamade namna lazimu zendongoza zonsi pia zenyasu ya zahao zibitiwa zonsi pia ili hindi ili wasalimihe insha Allah. Ungengarumba wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamade hirahamba na ubehemi hono ya tanga sonimo wa Komoro jimla sonimo daula no wa Komoro jimla no wanduza o jimla hau waombe ya dua Mwenyezi Mungu ya waghfirlie ya warehemu Mwenyezi Mungu ya rehifadhi ya rifukishe na makafaha madayanu harumensi ya hatu insha Allah ridenda no huja biidhnillah wallahu ala ma naqulu wakil. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa shukran jazakumullahu khair.